Ajua-jua senina moria sini kelengi Tuhan, jumpaka kita ibas kebaktian pe amorianta ibas paksa enda. Tetap kam semangat, tetap sehat, mari si pergunakan waktu silit guna mempelajari kata dibata. Guna menakan perpulungan ta enda bas paksa enda, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab denden ta nomor 308 ayat si pemenang. Senina moria sini kelengi Tuhan, mari kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. Isahkan kami bui bujur man bandu o Tuhan, erkiteken lid denga kesempatan iberikan kaman kami, guna erlajar arah katandu. Katandu jadi ulu gegeh kami, ulu kepentaran kami. Hema kami indo kami man bandu alu meteruk ukur. Gelah kam sing rajai dengan kuasai pusu perhatian kami. Gelah tuhu-tuhu katandu tetap mempelimbarui kegeluhan kami. Gelah banci terulin asangken singgonggona ibas masa sirehenda. Kam dage si mereken pemeteh dengan kepentaran man kemahendu ibas nuri kenca. Bagai pe pengangkan man krina nande i tengah-tengah gerejandu gelah ngasup ngantu sisa dengan pe make kenca ibas kegeluhanna. Terpuji kam Tuhan sebab reh kami ngendesken kegeluhan kami ibas gelar anak nu Yesus Kristus Tuhan si mada kegeluhan kami ibas gelarndu kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Senina moria sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab kuan-kuanen bindu 4 ayat sada seh kubas ayat siwah. Iogekan kami isina nina bagenda. O anakku, begikenlah ajar nande bapandu. Megermetlah gelah bages pengertindu. Siku ajarkan man bandu mehulikal. Maka ingat-ingatlah kerina. Aku anak sada-sada ibas nandengku. Tupung aku kitik denga. I ajarkan bapangku aku nina. Ingatlah kai katangku man bandu. Ola lupa lakokanlah sentudu rasiku katakan man bandu maka kam geluh. Jadilah pentar jana pebagesi pengertindu. Ola kam lupa, ola kam nilah ibas kai siku katakan. Ola tadingken kepentaran, maka kam i kawalina. Kelengilah kepentaran, maka kam i jagaina. Si pentingna silaban silang ilako kendu mekap. Ndatken kepentaran. Kai pe atendu jadi peraya kendu, tapi silaban silang nakal si arus i ayakindu me pengertin, kelengilah kepentaran maka kam i angkat kena, ergailah kepentaran maka kam i pehagana. Ibre kena man bandu rudang-rudang si mejile, jana itama kena ku takalndu mahkota si mahaga. Endame ora tenta ibas kitab kuan-kuanen bindu 4 ayat sada sesiwa.
temanta emakapkan ulu kepentaren, tujunna gelah moria metah uga pentingna pengajaran karena kata dibata man anak. Makana si peduakan nemani anak ibas pelajaran agama si seh man anak Senina-senina moria sini ikalengi Tuhan, setuju kita entahlah setuju, kita harus setuju, maka kita menjadi guru agama man anak-anak ta. Labo terpenalem kita kalak sideban guna ngajarisa, sebab buen nge waktu ta guna nuankan pengajaran kini teken asangken kalak sideban. Adi sekali seminggu ngenca anak ta megiken kata dibata, enggo kita ketadingan. Ku gapa pe nggo melalakal kekurangan ta, melalakal si tading ta. Makana ibas makeken waktu silit selama 24 jam. Nggo harus sipakeken waktu siapa inge si payona kita nuankan pengajaran kini teken man anak-anak ta. Gelahna ku japa pe pagi ia lawes, menjadi modalna. Tupung ia nadingken kita, entah kita gia pagi nadingken ia. Adina anak-anak pentar, tentuna kepentarane me pagi ngarak-ngarak ia, ras ngangkatken ia, gelah banci ia jadi kalak si mahaga. Tapi adilakin ia jadi kalak pentar, tentuna lai ergai, kame pagi dungna erbahanca ia ipekiti kalak si deban. Kai si isuanken kita pas paksa enda, menentukan, jadi modal, jadi ulu, pemeteh ras kepentaran man anak-anak ta ibas masa sira. Tentuna sekala pe kita labong git, anak-anak ta la pemeteh dengan la pentar. Tapi adina ateta anak ta meherga dengan pe arkiteken kepentaran na ia iperhitungkan kala gundari nari me kesempatan ta nuan kenca. Labo pagi enca jadi kala sukses. Entah na enca laya pagi sukses, jai maka kita nggo erkadiola. Genduari me kesempatan ta si cukup melala guna nuan kenca. Sebabna erpalaskan kitab kuan-kuanan enda, si ras-ras kuga Salomo nurikan pengalaman geluhna orang tua. Janah kuga orang tuana jadi usihenna ibas erkini teken. Idolana ibas mereken pengajaran. Makana Salomo pe nurikan kuga pengalaman ia iajari orang tuana karena si mehuli. Makanina pe anakku begikenlah ajar nande bapandu megermetlah gelah bages pengertindu. Aminna pe rusur ninta lit nga orang tua lah terajar, anakna terajar. Tapi secara umum orang tua si terajar, anakna terajar. Mungkin statement si pertama dai, ya lah terajar orang tua anakna terajar, banci ibeligai alu bilangan jari. Mungkin labo dempe genep 10. Tapi iajari kita, gelahna kita ngasup makeken kesempatan silit. Janah kai si iajarkan mehuli harus ngetetap iuli-hulihi. Kita penggo 3 tahun kap jadi kalak Kristen. Iuli-hulihi ngerusur megikan kata dibata. Iuli-hulihi megikan khotbah bas kebaktian minggu, PJJ, Moria, Mambre, mungkin kebaktian keluarga. Engkai makamon mawon nuhit dengan ngukurta kempak kejahatan ras dosa. Iuli-hulihi ya, apalagi kap dula iuli-hulihi. Makana bagi kita nguli-ngulihi dahinta, penting rusur siakap kita ndatken serpi, bagailah min pengulih-ngulih kita pengajaran kata dibata man anak-anak. Sebab pengaruh kalak si darat man anak-anak ta, perban rusur iuli-hulihi temanna, perban rusur iuli-hulihi lingkungan, rusur iidahna rulih-hulih, dungna nuhit ukurna kempak si jahat nai. Maka orang tua laban si talu,
guna mereka pengajaran si mahuliman anak-anak. Gelah na anak-anak asalit perbahanan kalak jahat, ingat na pengajaran nandena, ingat na pengajaran bapana, minter tehna apai silaman ikutan kan. Makana Salomo pe ingat na pengajaran nanderas bapana. Sebab nina orang tuana ikutkanlah, ingatlah. Lakokan siye krina maka kam geluh. Sebab labolit orang tua ngajarkan anakna sila mekuli. Entah naninta laku beluh ngajar manana anak enda. Tapi melabolit pernah siajarkan sila mekuli manana ta. Bicara lit gia labo piga makana Salomo penurikan pengalaman geluhna. Gelah namin kerina ula lupa, ula nilah, ula tadingken, tapi tetap min ikawali, ikelengi, ijagai pengajaran karena kepentarne. Harus tetap ilakokan orang tua. Senina-senina moria si ikelengi Tuhan. Perdilo kita kerina, gelahna la surah-surah tangan cambelin, man anak-anak tak jadi kalak pentar. Perjuangan tapi harus belin. Pengorbanan tapi harus maksimal. Kita harus jadi nande si tangguh. Guna makaikan waktu silit. Gelah na ulu kepentaran tersuan bas anak-anak ta. Tersuan secara permanen. Gelah na banci kujapa pe pagi ia lawas. Pengajaran si mehuli karena kata di bata. Suwe restu jundai nemani anak ibas pelajaran agama si sehman anak. Sebab lit mon mawen si terjadi ibas kegeluhan ta bagenda. Adi anak-anak ta nilai matematikana, entah bahasa Inggris bagai pe kimia rendah, mis kita merawa. Tapi adi nilai agama na rendah, lah kita merawa. Lah bodali nak ku pagi sidahi pendeta, gelalit pagi surat rekomendasi, i penangkih na nilai ndu. Entah lit KPI berikan guru sekolah catatan buku kebaktian harus iisi. Mon maun lape kebaktian anak te kita ka orang tua babasa ku gereja. Si tanda tangani kenkaman pertua entah peman pendeta si khotbah. Labo payo entah na anak-anak ta erlajar ngawan. Enggo terlambat pelabo siakap dalih. Harusnya kita rugi siakap adilah ikuti anak ta dari awal. Ula kal kita sepele kubas pengajaran agama manana anak ta. Enda nandangi libur ka anak-anak ta mabage. Kai dage banci si ban manana anak ta gelah banci ia belajar agama. Erlajar karena pengajaran si mehuli. Tentuna harusna si pakaikan waktu silit. Nggodagi anak-anak tenda adi layar toto baci madem. Laya ngoge pustaka baci ya tunduh. Min arus na anak te laya pang dalankan kaipe adi lenga ia ngoge pustaka ras ertoto. Subuk pagi-pagi entah pe berngi. Kaipe lit persoalan mis i andal kena pertoton mindo gegah mindo kuasa ibas Tuhan nari. Enda man kerina kita orang tua, ulanai tertaren-taren. Sebab pengajaran kata di bata penting kal min siakap bagi pentingna kita kesah. Bagi pentingna kita jaga kesehatan ta. Bagi pentingna kita ndarami serpi guna keperluan gelukta. Sebab tuhu-tuhu tantangan manana anak tenda ibas masa sirehe luar biasa. Luar biasa tantangan manana anak enda kerina. Makana senina-senina muria nande si ikelengi Tuhan. Terbeluhlah kita makaikan waktu ta. Sealik kangen mon mawan kita nande dan rumah harus bersih. Makana gua apa pe sibuk na harus bersih. Bicara bagai min kapdu upayanta perukuran anak te lagu langkah anak te bagai pe pengeranana harus bersih. Kuakap anak-anak epe nggo terpatri man bana. Kai si harus ilakukan di tengah-tengah jago. Makana senina-senina moria sini kelengi Tuhan. Megenggenglah kita, megegehlah kita, ngasuklah kita, makaikan waktu silit ula sepele.
Ula sempat pagi kita arkadiola, sebab pernah kang aku jumpa Moria nina bagenda. Adi banci min iputar waktu, ku ulihi ateku, ku pekena ateku kesalahanku, tupung kitik dengar anak laku pekena-kena ni. Lanai terulihi. Maka naman banta krina Moria sing udah dengar, anak tak kitik-kitik dengar, entah nape remaja, kesempatan ta megenduari, meletakkan pondasi pengajaran kini tekan secara permanen. Ula kita pagi terluda, ula pagi rekadiola, lanit gunana, tangiskan pelani di gunana. Makana ya kata si ikatakan ibas kitab kuanan nenda, bagi si ikatakan Salomo, iingat na pengajaran nande bapana, enda me tentu jadi pengajaran si meharga man banta. Mungkin perlu pe itengeti kaman banta, maka na erta si meharga nakal ibas geluhe enda mekapkan keluarga. Erta si mehargana perlu isuankan manana anak mekapkan pengajaran kini tekan. Sebabna adina keleng atena pengajaran kini tekan, telah kita bagi si katakan di bata. Darami lebih kini rajan di bata, maka krina ku berikan man bandu. Bagai pesi ida bagi Salomo, tupung ia mindo kepintaran man di bata. Sila ipindona pe isikapkan di bata, umur gedang, kesehatan, kebayakan, imbang-imbang na pe banci italukan na ibas kuasa, sirah nabas di bata nari. Enda mo tentu si ajarkan manana anak ta, gelah na peraten di bata igeluh kena, ibas kegeluhan na. Adilah kebaktinan nak te merawalah kita, layar toto, katakan persingetilah, rusur-rusur siulihudihi, ngadi-ngadi jadi kebiasaan na. Sebab na adi enggo jadi kebiasaan na, mepagi ngarak-ngarak kegeduhan na, kujapa pe pagi ia lawas. Tuhan si masu-masu kita kerina, salaku nande i tengah-tengah jabu, makana si geluhkan kata di bate bas kegeluhan ta, si praktekkan manana anak ta, gelah na tuhu-tuhu, anak si jadi kebanggaan, si jadi kemegahan te, maba erbahan ca pagi, megah dengan malam mateta, bas ndalani kegeluhan enda. Ketuahan kita kerina, ibas kita ngasup, dengan git, makekan kata di bata, ibas kegeluhan ta si tep-tep wari. Puji Tuhan, amin. Mari ras kita rende muji Tuhan, cana si pedalan persembahan ta, rende kita bas kitab dendenta, nomor 182 ayat si pemena. Senina-senina Moria sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita sada ibas pertoton, artoto kita. Tuhan di bata kam Bapa kami si mada kuasa. Malemate kami meriah ukur kami, sebab banci pe kami kesempatan gunan dengkehken karena katandu. Ajari kami Tuhan gelah ngasup, guna ngajarkan pengajaran kini teken man anak-anak kami. Makekan waktu silit, gelah tuhu-tuhu peraten Tuhan igeluhkan anak-anak kami ibas kegeluhan na si tep-tep wari. Beri pemeteh ras kepentaran man orang tua ngajar,
Bagepe anak-anak ngit iajari ibas katandu. Bahan dage Bapa maka kami rasa isi jabu kami, ketedehan ate kami mempelajari karena katandu. Tambah kendu kesehatan manande i tengah-tengah gerejandu, bagepe kengasupen guna makekan waktu, tambah kendu rejeki man bana, gelah kerina kaipe sini perlu kena, cukup arkiteken Tuhan si masu-masusa. Senina kami moria sirulang tahun ketubuhan, entah pe sirulang tahun perjabun, simpar pasu-pasundu man bana. Bagepe berindu pemetah man kerina nandai tengah-tengah gerejandu, gelah ngasuk pe, makeken waktu silit, guna kini ulin, ibas nehken pengajaran. Bagepe senina kami moria si erceda ate, Tuhan singa pulisa. Bagepe silit perbebenna bas paksa enda, Tuhan si mereken serpang pula. Anak-anak si lenga megiken kata ajar, mekuah hati indu Tuhan gelah anak-anak pe banci terajar. Dingin pe Bapa ras nande silar sada perarih, banci lembab ukurna dengan resada pe arihna. O Tuhan ertoto kami man bandu pe, gelah kam si masu-masu, moria pusat, moria klasis, bagepe moria runggun, rikut peras kerina serayandu, bagepe pengurus kategorial, rikut peras pengurus PJJ. Kekelengan kami si sakit subuh i rumah bagepe i rumah sakit, silit ibas proses pemulihan kesehatan, man bandu ia i endeskan kami. Khususna kekelengan kami Bapa Nina Ginting, Pertua Emeritus Bapa Roni Arahta, Nande Frans Bru Tarigan, Bapa Aryunda Tarigan, Jekin Abisai si Tepu, bagepe Bapa Rian Purba sekeluarga. Ibas pemasu-masun Tuhan, daging kulana mejuah-juah, ndau ibas kerina pinakit nari. Kam Tuhan si mada kuasa, sinjaga ras engkawali kerina anak-anak duenda, gelah daging kulana pe mejuah-juah. O Tuhan ertoto pe kami man bandu, gelah kam si masu-masu kerina, anak-anak du ijapa peringan. Dingin pemindo kami perkuah atendu, gelah kerina anak-anak kami sisangana ujian, tetap makekan waktu silit guna erlajar, nambahi pemeteras pengangkanna. Berprestasi anak kami sebab Tuhan singa jarisa. Endam pengendesen kami ras pertoton kami, alu kendu kami Tuhan ras pertoton kami, dengan mindo kami pula hindu kami arah pandemi COVID enda, sebab peratendu ngesi masu kami kerina. Bagepe pemimpin bangsa ras negara kami, tetaplah ia ijaga dengan ikawalindu. Reh kami ngendeskan geluh kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Mejuah-juah man bandu kerina senina moria, si ikalengi Tuhan, bokadung kebaktin pe amorian ta ibas paksa eda, jumpa kita ibas kebaktin pe amorian ta minggu sirah. Tetap semangat, jaga kesehatan du, ulalolah-lolah, salam tedah hati man bandu kerina, bagepe salam si tandan, man kam kekelengan kami, si sekali eda dengar ikut muat bagin bas kebaktin eda. Mejuah-juah.